Kastala ti biag! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Urnusem ti biag mo, ket di ka mang perdi iti biag ti sabali a tao. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Oh, anya nga ilyang? Napan kay balay ni kumarim amaray? Kunada ngay patarimaan da balay na. Saan mag? Ha? Saan nga rod apod no nga iparenovate na balay da? Saan, Maray? Siyak amis mo tinapan. Kagap-gapok lang balay da. Kahit? Ay na, Maray. Sa anak anagbayag balay da. Pimanaw kadagos. Abay ngay? Kagat isbo ti pusa. Ha? Agkaywara ti pusa kas kadaaso balay da. Aya! Ay na. Kasla masaysay up ko. Ay nawon, Maray. Mapan ka ngamin balay da tapno mamati ka. Saanan? Nambarak ko maamapan ijay. Day tamot ti kunak. Ay na, Maray. Nalaing-laeng agpasikat day ako, Marita. Correct! Nalaing-laeng asumao. Correct! Para magkunampay Isungan yaman ngay bagana. Oh, jakon patpat yan apulo. Hoy, Ponsyano. Anya ti araramidam? Nakatugaw. Apay. Pimanawak dito balay itay alas 6. Anya ti oras itan? Alas 10. Adda ka pala dito balay? Okay, sika. Agasam ti kinapaot ti pan nakichismis mo ngay, Mike. Saan kami pa'y anangan kadagiti anak mo, biring? Ha? Anya kumangay ti ilutok. Kat saan kamot anapan nagtrabaho? Na, pinagsardeng da kami nga ron iti pagararamidan mi abalay. Tawang kwartada. Dinagbiro ka kumay ti sa balay? Kaskari na nga ron, Mike. Ay, no kasta. Matay tayon iti bisin. Apay, awan kwartam dita. Awan. Huh. Oh, kita am da ito'y bulsa ti duster ko. Awan apulos ti linaon na. Anya datay gemaw. Tuyo. Ha? Inutang ko di tatirsena. Ay kayong kailuton Awanan ti paglutuan. Naibos ti linaon ti LPJ. Ay unay matan. Pati bagas, naibos. Isungarod ako na amatay tayon iti bisin. Ay, unayan ti kastoy abiyag. Kastala ti biyag abakit. Awan nga ron ti trabaho. Tanarigat mati agbiro. Anya kastala ti biyag? Agtrabaho ka, tapno saan tayong agbisin? Agtinulong tang agtrabaho. Tapno saan tayong agbisin. Kasta ti rumbang ngay bagam. Oh, Maring. Addan di order mo apabanglo. Sige, umunag ka nga rodan. Ina, napuno manan da ito'y bag ko iti lakok, sika. Agtugaw ka pa'y Ay na, talaga nga agtugawa. Tada ibagakin ka. Anya manan daytan? Ay na, tirtirjenda ka dagiti kaarubam. Anya manan ti ibagbagada? Ay na. Pudnumat ngamin. Agat isbuti pusa da ito'y balayo. Isyo man daytan? Ay, saan abale? Taadalakok nga air freshener. Kabaalan na nga ikatanda ito'y... Madi nga angot dito'y balayo. Kayat mo lang ti makalako. Ay na, alaan mo da ito'y cherry flavor. Buy one, take one. Alaan mo, hulugan. No, apay mo't nga minakasapulan pa ang makadanon day tamot Naamuan ti amin at taon Pudnumat ngamin. Isu nga usaram da ito'y air freshener, tapno saan da nga uyawan da ito'y balayo. Hay, jakla ko mapinapaunagan dito'y balay ni Mari Ilyang. Subramat dayjay. Amin ang makita na, iwaras na kadagiti kaarnuba na. Nag-shower ka man tanlakay. Namapay abangon ka abangon. Jak nga ron makaturog bakit? Anya aya ti pampanunutam. Awan ti pampanunutek. Jay madi nga angot. No apay asa anak makaturog. Ha? Angot yan niya. Isbuti pusa. Idi pa'y ama ang angot ko. Di matla maikatan. Aguray ka.
Inakalaan tay spray nga inutang ko kani bakla. Epektive mat lang day tabakaut. Atoy, padasan taman nga i-spray. Ni. Saan mong ipatunong kanya ka? Unay ka matan. Tapno nga rod awanan ti maangot mo anabangsit. Sapay ko mga rod ta makaturog akaw. Mapana ko nagtrabaho bakaut. Nakaluto akong lakay. Mangan ka pa'y Saanan? Ijay ton kantain. Sapay special tik day to'y linutok. Lining tanga itlog. Special team day ta? Umay kakit din. Itimplaan ka pa iti kapin. Kayat mo ti barako a kape? Saanan? Awan ganas ko amangan. Aguray ka man. Addan samot nga minan babaem iso kastakan. Oh, babae sa sawam. Dandani din na kayat akaiday ti rabi eh. Oray no nagdigo sa. Ita, di mo manan kayat akanan ti linuto. Awan nga rod ganas ko amangan dito'y balay. Apay nga rod nga awan ganas mo. Gapo kanyak. Ibaga man langan. Awan ganas ko, tajay maang-angot ko nga isbuti pusa. Nagsakit agong ko. Ang dapay aya. Aguray ka, tamapan ko manan alaan tay air freshener. Ay, saanan baka? Nay, apay nga eh. Awan matlat ta. Naangot lata. Napigpig sa jay madi nga angot ngam jay ibagbagam nga air freshener. Anya? Madi talaga ti angot dito'y balay bakal. Oy, nasaya ta nakita ka dito'y palengke. Ay na, umayak agara itilakot. Tanaibos jay air freshener ko. Ay, adu talaga tinababangsit ti babalay na itapanawan. Mabalin ti agreklamo? Agreklamo ka? Anya ti reklamo? Jay ginatang ko kun ka Wait lang. Ginatang? Oops, correction. Inutang ko na. Go. Ireklamo, jay inutang ko nga air freshener. Ha? Ay, si kaman pala ang ti agreklamo? Kat nung nagadot, tigimatang kanyak? Saan mo tang maikat jay madi nga angot jay balay? As in? Wan. Namin akon nag-spray. Nung adalat ta madi nga angot na. Pulos adi na ikatan? Pulos nga rod. Isumpay kiti na sana makaturturog nila kay ko. Ay, sus! Di na pa yan kayat ti mga ni balay ni. Huh? Ay, delikado no kasta, maring. Isubli ko na. Ay na? Cherot ka mat? No return, no exchange. Sayang mo't jak mausar. Aguray ka? Mangalak iti produkto para iti dahit aparikot mo. Ha? Sa bali manan a produkto? I-deliver ko ije balayo inton bigat. Anya nga dayta? Hulugan manan. Adaken kaan o i-cash mo? Hulugan manan. Sigurado dayto yan. 101% nga epektibo. Nagpantakamutan ang nakapanunot. Ha? Ay na, kastuyak si ka. No pagkwartaan, kasla akla computer. May sala ang aklik mo. Ay, adan sungbat na adagos. Lakay. Apay, awan planom, bumangon dita. Kit, itay pa yung mata nakaringak. Ay na, bumangon ka ditan Nagpampanuno to ang road. Anya ti pampanunutam? Pampanunutag, no sa day no ti pagtrabaho ak. Nagado dita, ano kayat mo? Ay, skill ti kayat ko. Awan ti skill mo. Adamo ta. Aglansa, agragaday, agmartilyaw. Saan kat nga skill dagitan? Dagitalaan. Agkiwar iti darat, agbunag iti darat. Day talaan. Nagadon dagiti bagak. Ay kat bumangon ka nga ditan Tamapan ka agbirok iti trabaho. Di naman dagdagan. Ay na, punsyano aya. Matay tayon iti bisain. Awanan ti kanon tayaw. No saan ka nga agaliptak, awanan ti mapasamak kada tayaw.
Ay na, itay ka pa yung inururay. Ay na, na-traffic ak ngamin si ka. Anyang ilagita awit mo. Para kin ka amin dagitoy. Solusyon iti problema. Day tamap? Daytoy pay brush kan sabon. Na, kunak man no. Suro ka no kasano amaikat deta madi nga angot. Babaan ka dagitoy a produkto. Anya? Malaw may ka, rugyantan. Ay sus, aglinis tamot gayam. Oh, apay? Ipalubos mo aya, maperdi ti relasyon yung agasawa? Gapula ang iti angot ti isbuti pusa? So nga umay kan, aglinis tan. Ay na, ay! Nagsakitan ti sikat ko ang naglinis, dito'y balayo. Ay! Mabainak una yun kun ka. Ay! Rumbang laang Isu nga ikash mo, dagito inalak a pinaglinis ta. Uray bay amon, di banog ko. Manungay mo't dagita. Daytoy map, 5 gasot. Ha? Nagninamot daytan amap? Oy. Magic daytoy maring. Ikatan na dagiti angot. Kan malas iti unag tibalay. In map away nan. Kan daytoy ngay brush kan sabon? 1.5 lat ta aminan. Ha? Ay, jay ngay banog ko ang nagkuskos dito'y dataryo. Kinirkirak amin adi mangan ano. Ay, kurang pa'y aje 1.5 abayad mo. Ay, sabagay. Nabanglon daytoy balay mi. Nalinisan akitaan. Ha? At naman nandiyan pusa? Ay na di walay siyo. Taapay! Inakman pang uran deta atarakan mo. Ay, saan mong aramidan? Tarakan mi dayta! Ay na, kasanumat ngamin. Perwisyo day ti biyagyo. Apay amasapol nga ilak mo day tari daw bakit? Tapno saan basta-basta ti sumreg. Agpigad ka, sakbay sumreg ka. Taapay? Naglinisak nga rod dito'y balay. Awanan jay madiam ang angot ko Talaga Ingkar-karigatak ti naglinis. Tapno saan nakasinaan. Nangal-alam ti kasta panunot mo bakit? Wan gayam bakit? Nakaluto kan? Saan pa'y nga rod? Kaya't kunti mangan dito'y balay ita bakit? Nabanuga ka naglinis. Sikan ati agluto. Sige bakit? Siya kunti agluto. Pare. Ne, sige mayat paray. Mayat tata nagkita ta. Papanam? Inak man nagbirok iti trabaho. Apay. Nalpasan di aramidan yung abalay di tabalasew? Ay, pasardeng da. Tawan pa ko no pundo da. Anya? Kaano pa yung pasardeng da? Hindi pa na panalawas Sungawan trabaho kita paray. Husto-husto paray. Agbirbiro kak iti karpintero. Kitsa ko na. Anya ti paaramid mo. Jay balay may. Iparenovate ko man. Siya kon paray. Makaamukan nga mangayab iti kaduam paray. Uy, makamuha ko. Kano nga irugay? Mabalinan nga irugiyo inton bigat. Ay, sige. Agayabak iti kadwak paray. Kuna na amapan agbirok iti trabaho na. Ang aging gayta. Awan pa'y laang. Ay namaray, amangan mo't no adda na birukan nan. Ay, sapay kumaa, mare. Tanay, talaga nga awanan ti kwartame. Agbirbiro kak nga rod iti pagutangan, maray. Oray siyak mo. Ay, maray, kita day ta sumungad. Ay sus, agsingir manin day ta. Sigurado. Ay no. Hoy, bayadan yun dagiti utang iyo apabanglo. Lipstick, kan pulbos. Ay, kwa, pasak pa'y laang ha. Ay, oray siyak ngat Ay. Saan ang mabalin ti pas? Ay, namin adun aday tapas, pas. Ay, agbayad kayon. Awan nga rod kwartame. Agbirbiro kami iti pagutangan. Amangan no adam mo? Ay, ada Asino? Ibagamitin Ni Maring. Ni Mari Mareng. Diyan na bangsit ti balay na. Oops, excuse me. Saan itan? In kayo umutang ijay balayda, tapno mapanak na kanyo, tidakkal ang nagbaliwan ti balayda.
Bakit? Oh, adak dito kusina. Bakit? Andan trabaho. Sa dinaw? Tarimaan ni Diya balay da kumari maring. Ipataray maandan? Wen, bakit? Di na ako nungungtan. Kaya hindi na kadakadalan tadang trabaho. Kaya hindi mo matan per dyan ni Mari Mareng. Tanay, ang trabaho akadakwada. Kat numapanak ko maumutang iti kwarta kan kuana. Ay na, kaya nagsasayat na gidya at tao. Nagsisingput da. San akas kun ka nalaing ka mang pirde. Kaya hindi man tilaglagi pa mapagsasao bakit? Ornosem ti biyag mo. Kaya't di ka mang pirdi iti biyag ti sabali at tao. Ay, wala kay. Laglagi po kunday ta. Kat si kamat, masapol nga agbalin ka a responsable nga ama kun asawa. Noawan ti trabaho, agbiro kalata. Taado mo ti mabalin a pagtrabahuan. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Urnusem ti biyag mo, ket di ka mang pirdi iti biyag ti sabali a tao. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.